Так, ассаламу алейкум достор. Biz bugün 6 may Kırgızistan'a жолго аттанып турабыз. Mercedes-Benz 202 объем. Буюрса азыр кечки саат 8 болуп калды. Примерно 8-9 жолго чыгып кетебиз. Кыргызстанга жетип чейин контент кылабыз буюрса. Жол бою сиздер менен контент кылып кетебиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар, каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып дегенде колдоп баштап турсаңыздар, аман сонун болот. Кыргызстанга азыр киргизиш проблема болуп атат дейт. Документация боюнча РФ паспорту барлар гана российский номер менен кире алат экен. 1-2 айдан бери ушундай өзгөртүүлөр бар экен. Кыргызстанга кириш боюнча Кыргызстан паспорту менен, Кыргызстан правасы менен, российский номер менен кирүү мүмкүн эмес экен. Кыргызстанга границага баргандан кийин сиздер доверенность жазып, российский паспортка, российский правага ошону менен кире аласыздар. А так проблем болот экен, проблем. Так что ушундай жаңылыктар болуп атыптыр. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Так, достор, чайды ичтик, курсакты тойгоздук. Saat kechki 9 болду. Секундомерди коебуз, буюрса. Так. Обратный счет кетти дегендей. Буюрса жолго чыктык. Кандай кетебиз? Буюрса көрүп турабыз. Так, МКАДка чыгып жатабыз мына буюрса. Полный бак заправлено. Канча миңдик заправка болду? 4000 полный болду. Юго-западное метродон жылдык. Полный багыбыз канча километрге жетет экен? 0го койдуңбу? Кеттик буюрса. Обратный счетубуз кетти уже 20 минут. Владимир канчага чейин барат экенбиз? Шопурдун айтышы боюнча примерно 4 саат кутат экенбиз. Без лишних светофоров кетет экенбиз буюрса. Платный канча болот азыр? Биз ошо неме жетти. Татарстанга чейин барабыз дедим. 4000 болот. 4900 платный болот экен. Платный эле түшкүлө. Кыргызстанга ким келип аткан болсо биринчилерден. М12 Восток экен достор. Mercedes-Benz kança jeyip көрөбүз да Кыргызстанга чейин. 6 saat. 6 saat жүрүп биз полный заправка кылдык азыр. Так, канча километр жүрдүк? 635 километрге жетти. Норма. Так, азыр канча минут заправка кылдык? 3,5. Экинчи заправкабыз. Дальше кеттик. Так, 7 saat 41 minut жүрүпбүз. 4'ten 18 өттүк. Платныйда
9 saat 57 minut. 6'dan 47 öttü. Zapravkamız yarım dakika kaldı. İkinci zapravkamız. Tabii hazır. Ne de geleceğiz ise? Evet, şu Kazan'da ha? Hey, Kazan değil mi? Almetiyevsk deydi. Ülmet deydi. Dediğin Leninogorovsk deydi ha? Bugülma deyip duraq. Ülmeye qaraqın lazım. Olay mı? Tamam. Biz nelerge küme bolup kettabız? Jaratılışta Yaratılış. Rossiyada jer baha edi. Harorat juda o'ta bo'lib shokolad. Mana shakshanba ekan. Qanday deysiz? Shakshanba ekan. Ketmish ekan. Sonuncu yerler ha? Qancha suvlardan o'tdi. Sizden bir söyleyip koymayız mı? Çağına söyleyip attınız da o. Ne deydi anam? Так, hazır ne deydi? Avstrapeyip değil mi deydi? Okuyamadık короче. Bugülma deydi. Gelme şelme degan yer ekan. Ya ошондой го. Yaxshi narsa yo'q ekan. Stop. Yol remont. 11 saat ровно жүрүпбүз. Чекрайбек. 1100 эм жүрүпбүз. Qanday ketdi aslında? Zınk. Zınk mı? Da son. Так, 15 saat жүрүпбүz. 12 oldu. Bak, tugödü, ikincini tugödük. Оренбургка keldik hazır. 2 bak менен Оренбургка жетип келди. Команда başladı. Kolunu bak kanca gidiyorsun abi. Tak 60 litre. 3780. Kolunu. Görmeyin de. Tak saat 16 saat 50 minut oldu. Оренбургтан ötüp Uzbekistan kursuna geldik. Tamamlaştık. 350'den eken açlar. Roğançalık emez ki. Maylarda bir katar koyup koyulur. Normal. Normal. Maşallah. Dальше hazır. Граница kaydıracağız. Так, başalarga. Onday sredствоны aldık. Nol bu жаққа чаштық. Нонун ар жаққа чаштық.
кимиси кандай эффект берет. Аргы жакшы экен. Аргы? Ол жакшы экен, э? Акчасы мына кымбатыраак болуш керек болду. Катташы. Но. Ошол түшкөн. Ол жакшы экен. Шон чачынды. Шон чачы. Ой, келди. А так жөн жуусаң чыкпайт да бул. Көктө бойду. Жылтпы? Жыл. Короче, достор, мына ушул средствоны алсаңар болот экен. Не анча эмес. Анча эмес экен. Так, 18 saat 44 minut. Примерно 2 saat 3 saat тамактанып жүрдүк Оренбургда. 3-төн 35 өттү. Кечки 9-да чыкканбыз. Пробег границага чейин 1670 болуптур. Эки бак менен Оренбургга келдик. Ал жерден полный заправка кылдык. Bir палочка кеттир. Mercedes-Benz 2 объем 200 болобу. Солай. Пока что кызарат го. Так, жигерлер өттүк Россиядан. Казакстанга айдайбыз эми. Минут, примерно 20 минутта Россиядан чыктык. Казак бауырларыбыздан эмесин аман өтүп алсак, дальше. Так, 19:50 страховка жасайбыз эми. Валюта. Страховка нужна. Нужна? Да. А что, с границы выезжаете? Да, с кафе. С границы. Так, страховка жасайбыз. Казакстанга кирдик азыр. Так, бауырлар, сим-карта алдык. Сим-карта алып чыктык. Страховка жасадык. Курс 5-8ден алмаштырды. Мына Айнура дегенге келе бересиңер. 5-8ден алмаштырды, өзү курс 6дан экен. Не болду? Болду му? Дагы не, страховканы жасадык. 6 айга 22 000 тенге болду. Рубльда 3 000 bir нерсе деди. 3 000 bir нерсе болду, короче. 3600 ушундай страховка. Так, дальше. Тенге алмаштырдык. 20 000 рубльда. Жолго жетеби, жетпейби, көрөбүз. Ну как, Айбала? Калай кетип жатырсың? Өтө сонун ғой. Казакстанда жүрсүң ғой сен? Не істеватсың, дейсің? Зор, сон. Бауырыма сүйлөп эле коеюн. Короче, Кудайга шүгүр, жакшы өттүк. Общей сложности 20 saat 14 minut болду. Кечки саат 17:05. 1 сутка боло элек. Биз Казакстанга өттүк. Очередь дагы анча деле болгон жок. Примерно Россиядан чыктык, полчаса потратили, да. Ondan кийин Казакстанда 1 saatка жетпедик. Тоже жакшы болду буюрса.
Багыбыз 3-чү полный заправка болгон. 1 палочка кетти всего лишь. Так что по кайфу. Керемет кетип жатырмыз, бауырлар. 23 saat oldu. 1 saatten keyin 24 saat oldu. Biz kança жүрүп koyduk? 185 rubl ekan. 1875 kilometre. 1800. Yurunda жүрүппүз бай. Вот у нас ужин на ходу. Чайханалардан алып чыктык нандарды. Даяшыбыз куру берди. Жол бою адал тамак, таза тамак жеп кетейин деп. Осы районда. Осы район ба деп кой. Ya, осы район. Так, навигаторга койчу. 1822 saat kaldı. 3800 olacak Moskvadan çıkıldım. Полда Роган жүрүп коюпбуз почти что. Так. 4 балычка кетти, 3-чү заправкабыздан. Пока что жакшы. Лепешка канча экен? Ruble 185 rubl oldu. Bir lipyoshka 200 tengeden ekan. 5 lipyoshka aldım 1000 tengeye. 1000 rubl işletkende ile kıngırıldın mı? Şunda oldu da. Koyup pul bergen ne olasın mı? Göremez. Gayet tabi. 30 bin. Jamg'ir do'stlar. Uchu jamg'ir Qozog'iston. Ровно 24 saat yürüdük. Qancha 1919 kilometre yürüpmiz. Bu жақтан қалды 1700. Qozog'istonga kirib дальше жақсы жүріп қойдық 24 saatda. Xudoga shukr. Платка менен айдалган. Заправкабыз, 3-чү заправкабыз. 4 балычка кетти боюнча. Кечки saat Москва saati боюнча 9-10 minut kaldı. Qozog'iston saati boyunca çok fazladır 11 vakittır. Yedim. Zapravkadan kılıp ne maqsadlarga жетет да. Sanarsan получно вот. Так, Москва saati 10:44. Qozog'istonda. Так, 20 saat 1690. Жарым бак қалған болчу. 4-чү заправканы кылдык. Қанша? 12.000 теңге, 8.000 теңге, а? 8.000 теңге қойын. Дальше кеттік. Айбалы, жеттің бе? Жетtim үйге. Так, койка место 2000 теңгеден. 2000 kane? 2000'den. Bunda 3 tançadan bu kadar. Assalamu alaikum dostlar. Hostelde aldık. Duş. Приняли. Көйлектен havalı. Нормально. Tekşirdik. Так, общий saat boyunca 35 saat oldu.
общей сложности. А? Траверс. Қандай ес алдыңыз? Вообще зор. Өте Соны кетіп қалыз, а? Назаралы Ауле дейді. Қандай екен? Ұлғасым дейді ғой. Ұлғасым деген айыл ұқсайды. Иш қылса қайсыл жерде кетіп жатабыз, тоже не знаем. Ұлғасында кетіп жатып жүрміз. Так, заправканы кеше айтып өткенбіз. Так что погнали, да. Московский сад бойынша 8. Полный бак. Как такие, не лежишь? Что наши? Қазақстанда мына сүрет екен да. Жақыннан тартам ғой десем сүрет екен. Так, 24 сааттан кейін дальше 15 саат 44 минут жүріппіз. Нукус деген жерде өзбүй, ушундай компас боюнча карасам. Пассат медиада. Намаз окудук буюрса. Салчу жайлар бар экен. Туркистан деген чайхана кафе экен. Казакстанда азыр 31-32 градус ысык. Oldu? Тамак нахвада жейсіз бұйырса. Неохота тоқтап тамақтан. Пока что шынай азыр намазды оқыдық. Дальше кеттік. Билен. Так. Где-то? Ректан анату. Суал 2400 жүріппіз. 4 балычқа кетті бензин. Ол жақтан қалды менің 315 саат қалыптыр. Ошондо биз кечинде 2 балычка берақтан куйганбыз. Полбак бар болчу да ошондо. 4-чү заправкабыз жарым бак деле куйганбыз. Ошондо 4 заправка азыр толук кетти. 3 заправка. Азыр уже куйсак 4-чү багыбыз полный болот. Өзү негизи 4-чү бак полный куйшубуз. 4-чү заправкабыз. 4-чү жолу куйшубуз. 11 саат калды. 18'den 38 ötüptür Россияда. 21 saat deyip şondan 24 olsa 46 saat 45 saat 46 saat olayın deyip kaptır. Moskvadan çıkkanımızda yolda saldık 95 260 ekan Kazakistan'da. Hazır biz kaysıl yerge kelip kaldık. Тас бөгетке келген қаппыз, в общем. Қызылордода екенбіз. Қызылордо. Так что, пока жақсы кетіп табыз. 4-чү заправкамыз болға тұрғанбыз азыр. 2831 километр жүріп тұрбыз. Москвадан бері. Так, 48 литр болды. 12529 құйылыптыр. Мұндай жолға шыққанда средстваны обязательно алып алғылай. Туғандар. Мұндай чіркейлер лобойды вообще шылтақтатып береткен. Одан шашты азыр моментально ертіп тап-таза болып болады екен. Көрдіңіздер? Камерларды
таза кылып. Так, жолубуз канча? 840 километр 10 саат. Кечки Москва убактысы боюнча 19:29, Казакстанда 21 болуптур. Бензинибиз пока что полный. Так. 2906 жүрүппүз. Так что шундай. Mercedes-Benz. Yaxshi ketdi bo'lsa. Xudoga shukr. Shashbay. Так, заправкага келдик. 188 километр көрсөтчү деп 2 саат дейт. Бак ошондо азыр 4,5. Бактан чыкпай. Каяктан? 4,5 бак заправка болду. Ошондо кетирдик. 3600. 3600 бир нерсе. Бұл жағылысы 6 саат болғанымыздан ар жақтан 48 54 саат 54 саат жүріп тұрмыз да примерно. Біз азыр Шалдорға жақындап қалдық. Шалдордан дальше Қарабалтаға. Қанчадан екен 98-і? 297 дейді теңгеде. Итогын потом чыгарабыз азыр. Полный заправка кылдык. Полный заправка болду 13800 рубль и теңге. 48 литр кирди, 46 литр. Тенге. Кофе ханасын аштыңыз келеме? Бізге хабарласын сіздей. Қазақша сүйлейміз бол. Машинаның ахуалы. 11 саат. 2 сутка, 2,5 суткада. Так, перекос комментарий. А? 7 saat deydi. 48 saattan keyin 7 saat. O çıktı. Benzin taşlandı. Saat 4'ten 32 ötüp dur. Qancha saatda жетет ekemiz? Көрөңчү границага.
очередь. Туугандар, 6-дан 44 өттү, биз өттүк. Кыргызстаныбыздын жеринде өзүнө буюрса, эсен-аман кирип келдик. Так, граница боюнча российский паспортуңуз болсо, российский номерде болсо, доверенность болгон болсо өтө берет экенсиз. Эгерде сиздин паспортуңуз водительдин паспорту РФ болсо, РФ номердеги машинаны айдап өткөнгө болот экен. Кыргызстан паспорту менен доверенность болобу, генеральный болобу, башка болобу, российский номерди айдап өткөнгө болбойт экен. Жалган, наркы, берги деп келип алгандар азыр көрдүк. Биз көптү көргөн жокпуз. Бир таксист 4 кыргыз бала өтүп келген, биз менен кошо келген. Казакстандан чыгып, Кыргызстандын границасына өткөндө нейтральный зонада калды балдар. Эч кандай варианты жок экен. Бир гана Казакстан жактан нотариус болсо, электрондук түрдө доверенность жөнөткөн болсо Россиядан, ошол ким Кыргызстандан РФ паспорту барбы, же ошол жерденби доверенностьти жазса, ошол адам эле өтүп берсе болот экен. Бүгүнкү күнү 9 май, баарыңыздардын байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрам болгонуна байланыштуу нотариустар эч кандай иштебейт экен, балдар калды ошол жерде. Ушундай жаңылыктар границада кандай экен, жалган экен, чын экен дегендер биз өз көзүбүз менен көрүп өттүк. Москвадан 48 saat плюс 10 saat. Почти 58 saat. Да, спокойно, эс алып кеп келдик. Кандай келдик, биз канча расход кылдык, буюрса видео жазып коебуз. Каналга катталып, лайк басып, бирге болуңуздар. Так, Иса досум, ай бала братишка. И еще досубуз бар болчу, тилекке каршы шашылып, машина менен кетпестен самолетто учуп берди. Биз 3 адам болуп чыгып калдык жолго. 3 адам жакшы келет экенсиң. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Далее в следующем видео Бишкектен Кызылкага тартып кетебиз.